Seko ira kumembere ra n'weti ya mawani lembe na magidimiri makumembere n'we khalanga pet Mathebula en'wana ri smart wa jimo wa xitlhango ma xingiritano wa xicacana makuna lewa ndandadzi tisala na vona ku Afrika wa vulavula vanhu vele ku tekeriweni tinhundzu hala va sivukeng hala ya friji yin'wana yi kombiwa yi tele hi tihlampfi hayi leta ta swithina se hayi swi le ku tekiweni xivutiso ku a swi nga ta koteka ke ku tshikiwa swakudya loko ri ku swa tekiwa hi swantswa ku tekiwa switulu mbedwe na yinini ivi loko munhu a teka swakudya a swo komba ku hi mpela le ku hluphekeni munhu yaloye laha mpfuno ke loko a vulavula hi timhaka ta mpfuno la hi la ku bula na va SASSA a Limpopo hi bula na vona hi timhaka ta ku va mi ta tsundzuka ku va vulavula hi timhaka ta leswaku ku vuye ku baka kumbe ku vuye ku yimisiwa nyana timhaka ta ku va va hakela mali hi ku ya kunene emigangeni se hi lava ku ta twa ku xiyimo xi fike kwihi kambe ke hi nga se bula na vona un'wana muyingiseri i twe hi kha hi ku hi ta bula na va SASSA a ku hayikho ni kombela ku nghena mi nga se nghenisa va ka SASSA a hi n'wi amukeleni hi twa ku xiphiqo xa yena i yini i nhlekani mi amukerile ka munghana lonene minjhani sesi hi pfukile njhani hi pfukile hi byeleni n'wina mi rile ku hi nga se vulavula na va SASSA mi la ku sungula mi hi byela ku n'wina mi hlangana na yini mina Freedom Manganyi ka Thomo yes ni dendela papa wa mina Mzamani Joseph Manganyi yes hi ti 20 a ku dendiwa la ka Thomo va tile hala ka hina loko ni ya mdende we ufika loko ufika loko se ni ya le michinini wa kona mali loko ni va nyika makhadi loko va photesa ku mali a yi kona yi horiwile ivi ni ku ku hole mali vo yi holiwi ka Natal ni ku hi mani mo ni byela ku i mani a ni swi swa michini wa n'wina ya kombaka vo a hi swi tivi hi mani swi nga leswi n'wina fambani a posweni a giyana ivi ni vuya ni nga swi no ta nghenisa kwini ka Mukhalabya wa Xikwembu laha ni va holelaka mara ni tiyiserile ni fika ni va hlamusela mhani ku i vava hi ti 20 ivi tolo hi famba mina na buti na bava hikuva ni vete ni ta na vo bava kwele posweni ivi hi fika loko hi fika hi fike hi nghena kwele loko hi nghena kwale va ku mpfuni wa yini ivi hi ku a ku dendi mina ni dendela papa a ku dendiwa hi ti 20 le ka Thomo se swi nga leswi mali mi te a yi kona hi ta kwa ivi a ku loko mi tini na vona hi ta va firisa tifomo tin'wanyana ivi va nyika mapasi na va ku ntshwaneni na swi photocopisa ni photocopisa edisoriki va sa va kha va firisa papa sweswi ngiti va firisa swona loko ni vuya a byela ku ni ku mali va ta yi kumaki o mali ve nge hi yi kumi se swi nga leswi mina mi ta vuya na vona hi ti 4 va ta i hola hi voxe sweswi hi la ku dlaya i khadi lera rin'wanyana ku ta tirha rin'wanyana se ende swilo leswi n'wina va khalanga a swo sungula na hi 19 hi October nakona a va dendangi na hi November ni nga yi dendi mali ya papa leyi se a ni swi tivi ku humelela yini loko timali ta to mi nga ti dendangi ku ti vhete ti fambela makumu ti fambeli makumu a hi ti kumangi ti ta 2019 na sweswi veri a hi nga yi kumi se a ni swi tivi loko va ku yi horiwile mina a ni tekangi mali mina va ku n'wina mi nga hola mi nga yiva khadi ra Mukhalabya ni ku mina a ni tekangi mina va ku ma swi tiva n'wina ivi vhele ku ve ku vuya na buti loko se ku le ya vumbirhi le ya November leyi ya jika kwele va ni yeyekuli ngopfu ni za ni rila va ni yeyekula va ku mali ma hi tiva n'wina hi n'wina mi nga teka se le ya vumbirhi leyi loko se yi tekiwa hi November va ku yi tekiwi kwa Ndebele yi tekiwi kwa Ndebele se loko yi tekiwi kwa Ndebele yi tekiwi hi mina kwele ka Ndoveleki hi ku phini ya papa yi tiwa hi mina na n'wina hambi papa phini ya ku va holisa ku yini a va swi tivi ku mina hi mina ni va holela ku kusukela 2012 ni va buhistro papa mina ni khe ni va holela a ndzi tshama ni teka na peni ya vona ende loko ni vuya ni fika nyika papa mina va swi kota ku hlaya ni va nyika xilipi na mali ya vona va hlaya va tsala list va nyika un'wana wa makwenu wa mina a ya va xavela mina ni tshama mutini wa mina a xitandini xa mina a ndzi tshama ni teka mali ya papa kumbe ni ku ni kombela peni loko mi kha mi teka mali leyi ku na laha mi sayinaku kona ku ndleka yini a ni ya hola le amchinini loko va tini yes hi fika sweswa swo mi ni famba na pasi ra mina na pasi ra papa ivi va fika va photisa swi photosaka ivi mina ni photosa khudzu
mali xi ku huma xilipi loko ku huma xilipi ivi ya le kuma ku koma ivi hi kuma mali a hi kuma hinkwayo masiku hinkwawo. Okay. No, it's fine. It's fine. Matani ndlela nini? Miyerisani sweswo mi nga ha vulavuli, mi nga ha khohloli, mi nga ha ndli nchumu hi ku mo yingisela n'wina hi ku hi ta va kha hi vulavula na va ka SASSA. Kumbexani va nga lava ku mi vutisa swin'wana. Mo khomisa sweswo ni? Hi swona ba. Hi swona. Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Nakhalanga phet Mathebula. Ekumentlano tumena tibile ora ya kumemberi nongona ko Afrika Wa Vulavula kamgana lona FM amkeleni mlavleri wa xiyengele xa ka SASSA eLimpopo amkela nkulukumba Mr Kutama. Tatani Kutama nhlekani mamkereli kamgana lona FM. Nhlekani Buti Pet and all your listeners, a very good afternoon. Good afternoon indeed. Loko hi vulavula na n'wina ro hetsela Tatani Kutama a ku ri na timhaka ta ku mi yimisenyana timhaka ta ku ya mi ya holela vanhu mdhende ka miganga ka vo. What is the position now? Thank you very much, Buti Pet and your listeners. Let me say we are very happy that the payment delivery, cash delivery team was able to come back to us, and we commenced again paying at cash pay point from Monday the 19th. This will continue until the 27th. However, Pat, we are very happy in Limpopo because remember from the 6th until the 8th, all beneficiaries were paid their monies into their account, and our beneficiaries in Limpopo heeded the call that we've made to use alternative channels to receive their monies. As from Monday, we saw 45% of the number that we pay at cash pay point, which is around 33,000, which is almost half of those beneficiaries had already used the alternative method of the pet. The cash, the ATM, not the merchant, because Maliabona were from the 6th until the 18th, cut the account of the board. So we are very excited that our beneficiaries, there was no disruption in terms of them accessing their grants monies. I see. Kuna leswi nga cinca hi sweswi hi nga ka lockdown, ku na timali tin'wana mi ti hakela ku handle ka leti mi ti hakela ta ntolovelo n'wina tanihi SASSA, kumbe mi hakela tetiya ta ntolovelo ntsena? The only program that we have revived seriously so as announced by the president is the SRD intervention. So good, yeah, put that. Yes. We will be issuing the voucher at 700, working together with social development. So as SASSA, we offer these vouchers using the shopo which have been contracted in our communities. Loko ba qualify for SRD 700,000 leya grant. Loko ba nga qualify ka SASSA, department ya hina social development ya swi kota ku va pfuna. Loko hi tala ka nongonoko hi sungula hi nghena ka nongonoko wa before lowuwani hi fika hi va byela ku hi ta va hi kha hi endla yini ka nongonoko wa siku ra namuntlha. Loko hi va byele ku hi ta va hi kha hi bula na n'wina, un'wana muyingiseri i hi fonerile. Loko a hi fonela a ku papa hi va i holela papa yena u ya va holela hi ti 20 ka thomo. Loko a fika a kuma ku veri mali ya vona yi kona yi horiwe a KZN, se veri va tsaleriwe tifomo swi ku yini ku ve nge hi kumi mali until the 4 ta August. Now and then mhaka leyi ku ya yena i ri a yo sungula ku endleka. As SASSA, how do you intervene ka ti-situations ta muxaka lowu? Mhaka fraud, which we discourage very much bad. Ku vanhu va hina va targeta vakhalabyi for this fraudsters. What we do, however, we fill a form within 14 days. Lava va tirhisana na hina va post office. Loko va investigator within 14 days. Loko va confirm ku hi fraud, va swi kota ku end a refund to each and every beneficiary who has been affected within 14 days. In SASSA, what we can do, like I have said before, we can assist in the interim ku Mukhalabya askota ku kuma swakudya through our SRD program. So Butilo anga visit our nearest SASSA office, va ta mu pfuna ku va teka ti-details ta Mukhalabya va mu take through the program ya SRD. Oh, se lava va veri va holela ku veri ana sunguli hi 2019 10 and 2019 11 tin'we teto
a va holangi ku humelele a very similar situation ya ku va byeriwa ku mali yavo yi horiwe kun'wana sweswo swa ku taniya ni byeleni how does your process work in terms ya ku va mina ni holela papa mina yi tirhisa ku yini you need to have a consent if all the procurators through the recommendation ya court and the social workers family has got to nominate someone who can be able to loyi va mu trustaku a nga swi kota ku kuma mali on behalf of mukhegulu or Mukhalabya so hina loko ku na recommendation leyiwa ya yi capture ku yi ta va butiphethe a ta kuma mali on behalf of mukhegulu but however mhaka leya fraud leya yi nga advise Mukhalabya ku loko va fika ka tiofisi ta hina if va tirhisa khadi yin'wana na yin'wana va cinca khadi to another account or to another payment method or the bank so ku va kuma a new pin I think na va tirhisana na hina va poso va ta va advise ku va endle njhani to avoid it in the future ku mhaka lewa doesn't happen again. Okay, so 14 days you say va calculate from the day va nga fill form ne exactly from the day va nga fill form va ta investigator va post office and then va ta make sure ku va kuma mali ya vona because from the side ya SASSA ni ta swi tiva ku every date ya mdende hina we have already hakerile mali ya everybody ya kuma ku mdende ka ti-account ta vona. Okay, no sure etsela iku ani na swi tiva ku a va nga ri kumbexani n'wina mi tirhisa ti-process to karhi leti ta ku allocata the social relief what of distress swi nga koteka ku sweswi mi nge va ya ka the nearest office va vhe va ya ka SASSA twi va kota ku tsarisela ku va kuma that relief ni vula ku va kuma a preference of some kind ka indeed same time loko va lava swakudya va ta va pfuna same time. Okay, in case va nga va pfuni ta vuya ka n'wina ni tatani Kutama. Thank you I thank you but I think we have been proven to be our officials to be very compassionate and we have been working with our beneficiaries for over 12 years. SASSA has been trusted in fighting poverty in the community. Okay, maybe before you go let's just listen in and see ku inga kuma Mukhalabya na seswa mina sesi n'wamanganyi ye ka ha ri na munhu la n'wamanganyi hayi tatani Kutama a va ha ri kona lava a ni kona leswi mi nga hlamule ku ni kona all right Berry va mali ya n'wehe ku ta ndliwa vulavisisi swi teka 14 wa masiku ku sukusela hi ti 20 letiya mi nga tsarisa hi toho se swi vula ku loko mi ya hi ti 4 mi fanele mi kuma payment liya na liya yin'wana se loko tshoka swi nga ri tani mi ta hi byela n'wina loko swi nga ndlisangi sweswo kambe ke Berry sweswiwani mi ya ka SASSA mi fika mi va byela kwa ku holiwangi mi yisa vuxokoxoko bya papa ivi va mi nyika mpfuneto nyana wa swakudya sweswiwa se yana ka SASSA loko swi nga pfumeli mi va na swiphiqo mi nga chavi ku hi fonela mi byela papa va ni fonela loko va ri na swin'wana hi ta kota ku tihlanganisa na tatana Kutama. Okay, se va kona papa kwala kusuhi va kona mo ni va nyiketa a mi nyamalarile ka vaphet a mi nga ha twani a mi nga ha ni twa ni a ni nga ha mi twa swi tlangu no mi vulavule yini shem sorry hayi no mara sweswi ni mi byelaka a ni hembi mina sweswi ni mi byelaka hi swo va nga vula swona okay mo ni va nyiketa kokwa Mangayi va nikeni ku va ta kota ku tatani Kutama va kota ku va twa ku munhu lava hi vulavulaka na vo va ri yini. Okay, hi leyi foni kokwani Mangayi. Hello. Papa i khalanga la ka munghana lonene mi le moyeni sweswiwani na va ka SASSA va kha va mitwa Very tifomo leti ya mi nga ya mi ya tsala ti ta teka 14 wa masiku loko se 14 wa masiku leyi yi hindzile mi fanele ku va mi kote ku pfuneka mi kuma mali leyi mi nga yiveriwa yona loko ku yiviwile impela evi va tlhela va mi nyika na yale ya n'hweti yaleyo se swi vula ku va fanele va mi hakela kambirhi loko va endle vulavisisi ku ya hi leswi va vurisaka swona. Ani hina va tola va hi byerile leswaku mina mi nga ha yi kumi ya July leyi hayi a hi swona sweswo
va kokwa lava mi yingiserile vete hi vuya hi ti-4 ti-4 vete hi vuya hi ti-4 hileswaku hi to tlula vhiki leri taku leriya ra ti-4 ta August hi tlhelele se kasi sweswiwani tatani Kutama va byeleni kumbexani va ta mitwa n'wina va nga ta no hi swona leswi papa swi leswi butipeta ya vulavula hi swona loko va hetile ku investigate va ta ni refunda loko mi lava swakudya mi nga ya ka SASSA office va ta vona ku va ni nyika voucher ya swakudya and then loko va hetile va ta swi kota ku mi refunda mali ya hina se a ni ri hi ti fule sa ti-4 a ni mi te hi vuya hi ti-4 it they are right it4 va ta mi nyika feedback ku swi fambe njhani but va ta make sure ku a va ngi convenience Mukhalabya se a ni mi hi byele ku hi ta hola leyi ya August hi ya July a swi ngendleka hi nga yi kumi no as long as i frodo papa mali ya hina ni ta yi kuma na ya July ni ta yi kuma va fanele ku va yi refunda because a hi mhaka a n'wina ku mali leyi mi nge kumi so i ta va ku va poso va ta refunda mali ya July na ya August va mi hakela okay no ni mi hlamula hayi mi ngo vula a mi lava ku vula swin'wana papa leswaku leya ya 2019 ana a swi hi sula le maphoriseni swi vhele na maphorisa ku a va ha hi byela nchumu swo herisa sweswo ku ve na le ya 2019 ya October na November na maphorisa va ha hi hlamulanga nchumu i tekile statement hi ku yena ni holela ku lova n'wana i tekile statement ku ya maphoriseni hamba va ku xi phorisa ra kona na sweswi a ha twanga nchumu se hi vhela swi sekisa swi loko za ku ta ringeta sweswiwani swa ti-20 ya le nga ka yi nga humangi na yona ya July mativa a hi ndleni ni ta ringeta ku nyika tatana Kutama tinambara ta n'we mi ta kota ku bula le ta siku leri ra ti-10 na ti-11 kumbe ta n'hweti liya yi nga hundza ku swa lembe leri nga hundza kahle ku kahle xiphiqo a ku ri yini ku swi ta kota ku va hi vona ku va nga mi pfuna njhani ku ya mahlweni kambe hi khensile swinene papa loko mi lava swakudya sweswi ve ri se hi va byerile ku a va eka SASSA va nyika phepha leswaku va ta kota ku pfuneka ku ya mahlweni khensile swinene papa no ni ku khensa mina ni khensile swinene Khalanga ni ta bula tin'wana mi nga ha ri moyeni no inkomo papa khensa tatani Kutama hi khensile swinene na n'wina nkarhi wa n'wina roliwa nga mani thank you to all your listeners inkomo sweswo mi ngisona Munghana Lonene FM hi leswi a hi ta na swona muhumelerisi lava ni komba swin'wana a ni tivi ku se leswin'wana a swi ku yini kambe yi mani sungula hi hundza hi laha muhumelerisi ta vona ku a mi ku yini laha nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na khalanga pet Mathebula makume mi ri nkaye timina ya tibile awara ya 12 ku nga ri khale hi ta ku mahloko makata mahungu ya misava ya awara ya n'we mahungu ya kona mi ta makuma laha ka 10 timinete ku nga se ba awara ya n'we leswaku hi ta kota ku tsutsumela leyi ku nga na vaseni nkosi yami va hi byela ku timhaka ta xipano xa rixaka xa va malembe ya le hansi ka 23 va tlanga njhani na xipano lexiya xa le Japan matimu matsongo lama ni ma tivaka ku xipano lexiya xi tshame xi hluriwa hi xipano xa Japan hi tigolo timbirhi ka yin'we eka ti-Olympics to sungula loko xipano lexi xi ta va xi yile kambe va ta hi byela swo tala lava va swi tirhaka hi swona vaseni nkosi yamba yime ku lunga ku lava ta hi byela swoswo leswi sweswi eka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ntirhi mi ta kuma mahungu yalawa hi 10 timinete ku nga si ba awara yan'we ke loko hi vuya mahungwini ya misava hi ta va hi kha hi teka riqingho ra wena ka 015 u tirhisa na Mathebula dp@sabc.co.za u hi byela ku we matitwelo ya we wahi ka timhaka leti ta mapfhumba lama yingele ku endliweni hi tiko reru ngopfungopfu ka xiyenge xa maphorisa na masocha ku teka nhundzu leyi yi nga phangiwa ka mavhiki mambirhi lawa ya nga hundza hi ndlela yeleyo u hi bela riqingho ka 015 kambe sweswi a hi tweneni ku mhaka muni Sandra Tuli u ri mahungu ya awara ya n'we ya ta yimisekweni ya mhaka nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Afrika Wa Vulavula
eka Munghana Lonene FM. You know, the problem currently within the ANC is that there are people who are members of other people. You know, if you've got if you've got money and then you can organize a prize, buy people alcohol, and then you own branches and so on, and then people listen to you. You know, they don't disagree. So that's the problem. You know, these are the kinds of politics that are at play at the moment within the ruling party. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika Wa Vulavula. Ai go to yingiseri wa Mugana Lonene FM makomba nyala n'wana yingiseri ai ta kombela loko swikoteka mi vitana va SASSA mi tshama na vona mi nyika nkarhi bula na vona ku na swiphiqo swo tala leswi hi nge le ku hlanganeni na swona leswi fambelanaka na timhaka ta matirhele ya vo ya kumbexani hi ta boheka ku va hi endla tani yingiseri wa Mugana Lonene FM hi kota ku vona ku mi pfuneka njhani hi ndlela leyo ku na un'wana a nga tsala swin'wana no ka ni nga swi twisisi la kambe swi tikomba ngeti ku na swiphiqophiqo loko swi ta ka timhaka ta hi laha vanhu va korekeriwaka ha koho. Alright, 015-297-1855 ntari i nomboro leyi hi tirhisaka ku lava ku tatwa ku xiphiqo matitwelo ya n'we ka mhaka leyi bulaka hi yona ku nga va ku ri wahi ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta mapfhumba lawa mfumo wu nge le ku ya tekeni ku va va hetelela va vona leswaku ku tekiwa nhundzu leyi vanhu va nga hetelela va kumeka va tekeriwe yona hi ndlela yoleyo. Se timhaka leti kumbexana hi nga lava ku tekela nhlokweni yingiseri wa Mugana Lonene FM hi twa ku n'wangulo wa n'we eka mhaka yoyeleyo ku nga va ku ri wihi. Swi na nkoka swinene ku va hi twa ku matlhelo hi ku hambanahambana ka wona ngopfu loko kha hi twisisa ku na swiphiqophiqo leswi vanhu va talaka ku vulavula hi swona va vula van'wana va ku loko a swi koteka a ku fanele ku tshikiwa mhaka yaleyo. Kasi yin'wana leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa tlhelo ra n'wina ka yona i timhaka ta ku khale ka president sweswi hi vulavulaka va nyikiwe mpfumelelo wa ku va ya lahla buti wa vona va ri hi mihlohlo swilo leswi humelela va swi vitana compassionate leave laha vanhu va nyikiwa nkarhi wa ku va ya lahla varhandziwa va vona. A ni tivi mi tshame mi hlangana na swona ke kumbe mi tshame mi endla xikombelo ivi swi ariwa hi ndlela yaleyo kambe va languta na ku i xigevenga xa muxaka wihi kumbe i mubohiwa wa muxaka wihi ma tirhisa swero ne ya hayi ku xigevenga i mubohiwa wa muxaka wihi na sweswo swo va swi languta kambe ke veri va tekiwe mahungu va languvekile nkosini a ni tivi ku swi nga va swi kha swi vula yini leswiwani kambe i swin'wana swa leswi kumbexana n'we mi nga va ku mi ri na tlhelo ro karhi hi le ka 015-297-1855 a sunguleni yingiseri loyi nhleka buti wa mina Mpfukile. i vatomi njhani papa? Hayi, mpfukile. mi ri yini n'we? I dyeriwa sola bandizi. Botpet. Nhundzu a yi tekiwe. Swi nga va swakudya i ti-fridge ni TV xin'wana na xin'wana lexi xi nga yiviwa botpet a xi tekiwe. Hi mhaka ku loko hayi swakudya a tshikeni botpet ne mindzuku va ta tlhela va ya yiva futhi hi mhaka ku va swi tiva ku hayi swakudya musi a hi problema a swi tekiwi so hinkwaswo leswi nga kumiweka i tindlela to yiva botpet a swi tekiwi and a swi na mhaka ku lava swi teka ku va ya endla yini hi swona hayi a swi tekiwi botpet a swi tekiwi va ta chava mindzuku ku ri wo kuma hi ri na nhundzu yo yiviwa ya tekiwa mindzuku va ta chava ku tlhela va ya yiva botpet a swi tekiwi hinkwaswo a mo va jelezela na a jelezi botpet yaleyo a jelezi mhaka ku loko hayi leswi swakudya leswiwani va tshikeni va dya mindzuku va ya tlhelela botpet va ya ku yiveni nhundzu leyi nga kumiwa hi tindlela ta rhongo hinkwayo a yi tlheleli ndzhaku ende a swi tlheli swi ya nyikiwa vinyi va swona vinyi va swona nga ri va na swikombiso swa ku veri a va ha swi lavi a va ha swi lavi lomu mavhengeleni van'wani va twa longeti va vula sweswo ku a va ha swi lavi ne botpet a swi tekiwe va nga tshika a swi tekiwi hinkwaswo hi sweswo nga yiviwa hisiwa kumbe yini va ya hisa kumbe va chela kun'wana na kun'wana laha swi nga ta famba na mati a hi tiki va swi chela kwihi mara a swi tekiwi na metweli papa hlayiseka na vandezia laha inkomo thank botpet a khensa a vandezia hi laha ku nga na rivubye ne xikolo lexa xa rivubye xi le vandezia mos ne okay a hi kumeni loyi mingisani hleka
But buti wa mina njani? hi pfukile mjani Mpfukile. Na buti bohanga. hi buti Ndawu nghena ka leya ku phangwa ka nhundzu. yes Mavhiki mambirhi lama nga hundza. Aka vanhu lava kha va phanga swona. Loko vanhu leswi ni twe ku va kume fridge yi tele kun'wana ku hala va KZN. a swi vukeng a va teke but a ni munhu a yi phele ku yiva swilo leswi nga ndliwa but leswi nga mina ku va tekele i mhaka ya ku a ni vanhu a va endla a ku ri va le KZN a va ku va lula khale ka president. So ivi munhu wele Joburg na ye a ya phanga na a fana nga phangi munhu maso hala a swi vukile va landza se va hala va yini ku dzumba hala. No, a ni ri va kwala tikweni hinkwavo na va kwala tikweni i nge vole a police station le president a nga pfaleriwa ka yona va tina gate ku tlula ku ya pfala tixopo tolweni ni ke mkhamba la vula na sisi van'wana va ku va huma la kwini ala kaya hala va ku loko se a ri durha a ri endla 45 rand loro munhu loyi a pfumaka mali yona yaleyo a nga ha ti xinkwa hikuva vona va ye va pfala tixopo ma swona ku ona a nga hi ku totoya sweswo na mithu i ku onha leswiya i nge vuli le va ri yile president ya president va ka yona va ya kombisa ku vilela a gate ku komba ku yena va president ya yena a humela handle sweswi namuntlha ni twa sweswo swa ku mhaka ta mahungu a va lavi van'wamahungu le nkosini waye va nga tlhe va a cinacina ku a va ye van'wamahungu va teka mahungu ku komba ku va swi voni ku se va onhini ene vona hi voxe va ti vangele ndlala mi nga khensa matiko lama va nga kota ku siya vanhu va Limpopo va kuni ku a va lavi vangeriwa ndlala vona cause minduku a ku hlupheki government ku ta hlupheka vona mfumo nge hlupheki ma yi vona no ni mi twini bota mina khensile ku khensile swinene ku va mi bela riqingho mingiseri wa me 015 297 1855 mingiseri wa me we u ri yini ke eka mhaka leyi hi bulaka hi yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha a hi twini ku na mani la nhlekani mi amukerile ka munghana lone bot kalanga mpfukile hi pfukile njhani papa hi pfukile mi vulavula na Mawayi a hi tatani Mawayi mavonelo ya mingiseri i mavonelo ya mingiseri mina na mavonelo kakhulu kwalani hina hi ngheni helo ka mavonelo ya yena timhaka ta mina hi letiwani vo teta a ni hleketa ku ri nhundzu leyiwani loko maphorisa ma yi kuma loko ku ri na vanhu lava va nge vona a va yi lavi a va yi teke va yisa lomu ya ku nga na charity kwalomu ya ku hlayisiwaka vakokwana wa hina na vana lava pfumalaka vatswari hi mhaka ya ku yin'wanyana ya kumeka yi nga ha ri ka xiyimo lexa xi xavisekaka oh yes swin'wana swakudya swi ya kumeka swi kha swi nga ha ri ka xiyimo lexa swi nga ha tlhelela a tixopini ende swakudya tena a swi yisiwi la swi rinyiwa kona na ku swakudya swa hluphanyana swi nga mi vangela switori ngopfu loko mo famba mi swi teka vanhu lava mi swi teka ka vona va nga tsakangi a ne wa kuma va chelachele swichelachelani loko ya swi tirhisa we un'wana se swi nga ha fambi kahle swi va swi nga ha hlayisekanga ngopfu mina hi ku tshama ni kumeka sayiti ra ku hala Thembisa a ku ri mikitsikitsi lomu tindleleni ku nga fambeki mapatu a ma hisa kun'wanyana ma chelacheriwini se swilo swi nga hlangani boteta a ku hlanganana ngopfu a ku bihini swinene leswi a kahle swi hi thyakisela na tiko ra hina hikuva sweswiwani phela hi dume kule ku China America hinkwavo va langutana na hina loko munhu no tshuka la ku ta haleni va chava na ku siku rin'wana va nga ta endla vuvekisi tiko ra ka hina hi ku twisisa ku ri vuvekisi bya na bindzu ka minkarhi yo tala masiku lama ende bindzu ri ra vuxavisiwi ngopfu lerako loko u ya vekisa Afrika-Dzonga vo to ta va ta luta swo fana sweswo fana n'wina swilo loko mo tshuka mi twa ku a China ku le ku tsemeleriwe ka tintambu leti ngo mi ti xavisa kwale China mi nge ti teki mi ti yisa China ka rin'wana ra masiku ntiyiso se mina mavonelo ya mina ku ri ya lama botleka ni mi twini bota mina khensile swinene nkarhi wan'we thank you I can't 015 a hi ku tumingisirome ku u nga va u ri na swin'wana leswi u lavaka ku va u hundzisa kumbe u ta na swona eka nhlekani wa siku ra namuntlha twana loyi mani hi twa ku loyiwani i ri yini ako ikani botpet mi vulavula na strike machine kusuka la ka Madobi ya mina a ni ta kombela ku na lava va nga byela ve le posweni va nga byela mani lava ya Nkuri a va nge yi kumi mali ya July a fanekele na vumba foni in same time
ku ri hi kota ku twa ku ri why lava va vulavula so lava boti lava va vulavula so Vukutama ya nkombo and vanhu va fonele same time ya iti mihleketeka kambe a swi olovi ku fika kwalano a ni na ku tiva no n'wi tiva munhu la nga va byela hi nge n'wi tivi ku i mani kambe leswi hi swi tivaka sweswiwana i ku va SASSA lava va nga nyika va poso ntirho hi vo va vulaka ku ya tlhelerisiwa mali ka n'winyi wa yona ma vo mhaka ko kulompoti hi hlotana na xintshunxo Afrika Wa Vulavula. khume mune kahle khume ntsevu timinete ku nga si ba awara yan'we ku nga ri khale hi khume timinete ku nga si ba awara yan'we hi kuma mahungu ya misava na makamoni Sandra Ntuli a hi tweneni loyi mingi sari nhlekani Mjani Butete? hi pfukile mjani buti wa mina Hi pfukile man. a khensa Mbalala na given ga bote. but given So ya matako mina ku khometa ka mhaka ya la voluta lava ne. yes Without fear or favor. Maphorisa va teki nhundzu leyi nga yiviwa. Va nga yisa ku va nga nyika gift of the givers. okay Lava pfunaka vanhu. Ku ri ne a va tshiki va tshama na swo kumbe i swakudya. A swi endli sense. Vanhu va va endla hi xikongomelo. Munhu a nge pfuka ku i twa ndlala Butete a yiva fridge. Masivisi. Se hinkwavo vafana va tlasiwa ka category ya 1. A va tekeriwa swilo swi va a ni ngo fridge yi nga olovisa swilo ku ze munhu a yiva ku okay a ni nge he hlupheki ngopfu loko no tshika ni ye tinhlampfini ni nga vuya ni veka fridge ni ti hlayiseka ma swi twisanyana swi swa kona no ku Butete hayi ndlela liya fridge a yi ti ndlela ya kahle ma vona swi nga ti ndlela ya ku ri mi onhela tiko ma vona na mithu se leswani a hi swi promote ku a hi va tekeleni va ta kota ku ri na hi va swi tiva ku tiko ri na nawu naswona kahle va tekeriwa ku swi ya ku ya swi na mhaka ni ku vona va tekeriwa va swi tiva ku xin'wana na xin'wana xo tirheriwa okay fambeni mingiseri a hi tweneni loyi avuxeni mhaxi mina namuntlha a ni na ku vulavula swo tala in fact a ni na ku va ka swa tipolotiki or anything mara ni rhandza effort leyi mi yi endlaku loko vaaki minkarhi yo tala va ta va kha va vulavula hi swiphiqo swo fana swo sweswo especially laha mi swi vonaka ku ri a va na ndlela yin'wanyana ya ku pfuneka handle ka va accessa radio leriya ra ku ni khensa ngopfu mani matirhelo malama hi mona matimba ya radio mi le ku tirheni ka ntirho wa kahle ngopfu ma vona loko mi kuma ku ri ka xiyimo xo fana xexo van'wani va chava no ya tiofisini vanhu va ka hina ene a ku dlawa munhu tiofisini mara hikuva ku ri na attitude yin'wanyana ya wrong hi swa tiofisi va gina se va chava mara ku va n'wina mi teki goza ra ku mi lava ku khomana na va ka SASSA mi twisisa ku ri ku endleka yini mi endla ku na vona swi fika swi va olovela loko va fika le hikuva na reference ya ku na le ka radio a hi yini va vulavulisa official va SASSA van'wana inkomu mhaxi Calvin misa khensile buti wa mina khensa swini ta ringeta kwala hi nga ta kota ku kona mingiseri wa mehe loko swi hi tsandza mi ta hi khomela swi ta va swi lo hi tsandza kambe hi ta ringeta ku va hi mi korhokela ka vula hi swo hi nga tela swona laha i ma hi twa loyi mingiseri nhlekani Aye kalanga. minjhani buti wa mina Vukile no kuchela vona. hi n'we vo hetisela namuntlha mi ri yini A ni xikongomela hi ku duma vhena. Okay, vule heta endlela leyi. Ka mhaka ya ku phanga hi nga zi kaya ya kwihi kwihi xivutiso i ku nawu loko vanhu va phangi nhundzu wu ri loko wo hlamula sweswo xivutiso hi ta kuma answara ku hi fa hi endla yini loko nhundzu yi phangiwile yi fa yi tekiwa ivi vona lava yi nga ya vona va ta decide ku va yi nyikela mani loko va lava ku nyikela and loko ri yi fa yi destroyiwa va ta hlawula ku yi fa yi destroyiwa xa nkoka i ku yi fa yi tekiwa ka lava nga yi phanga yi yisiwa ka vinyi va yona ivi vinyi va yona va hlawula ku ta endla njhani ivi ni kombela ku hetisela hi leyi la ku mbutisa xivutiso lexi miyingiselo wun'wana wa Munghana Lonene se ni rhandza swinene Munghana Lonene mara na xivutiso xa ku ku na ti-radio tin'wana ta SABC leti ka ti-talk show ta tona to fana na va Afrika Wa Vulavula va swi kota ku loko mi fona va mi fonela back swi tsandza hi yini ka Munghana Lonene kumbe ka ti-radio to fana na Munghana Lonene ku loko wo fona sweswi mi kota ku hi fonela back and I think after swi pfuna na listenership na ku vanhu va kota ku participate ka program yaleyo so I'm tivi ku mi veka xiyimo xa kahle xa ku hlamula na
mina ni nga mi hlamula swintsongo leswi swin'wana mi nga ti nyikaku nkarhi loko mi kha mi fananisa ani mi langutana nhlayo ya vayingiseri ni nga mi nyika xikombiso hi radio ya kwala kaya ya SAFM SAFM vayingiseri lava va yingiselako xitichi lexiyana lava yingiselaka Munghana Lonene FM a va ringani va SAFM va le hansi ka va Munghana Lonene. Okay. So noxini kumbe imani nga ku noxini tlhelo leri ra ku loko hi fonela vayingiseri naro ri nga hetelela ri vula ri nga tirha ntsena loko ri ku mi fonini n'wina mi tsandzeka kumbe ma vulavula hungu ivi hungu i nomboro ya mina yi mi tsema hi swiphiqo sweswi mi nga va ku mi ri na swona mara leswi swo humela munhu hi n'wi fonela njhe swi ta tika hi ku nga ri khale ku ta tlhela ku va na xiphiqo xexa xa ku ka Munghana Lonene swi nge endleki a ni n'wi ambulangi vito ra n'we Jono a nga foyineriwi masivona ene loko hi dina ku ndla tinhlayo ta nongonoko lowu hi kume ku wu tlula 400 wa magidi se masivona ku loko se hi ya fonela swi ta hetelela swi hambanisana leswi kumbexani xikongomelo nkulu xi nga xoho hi ku xikongomelo nkulu xa ku munhu un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka ku i na yini kumbe a nga na yini u na lunghelo ra ku a nghena ka nongonoko lowu kambe mhani na matimba vinyi va xitichi va ta teka xiboho kambe mhani ho hundza hi tlhelo rero mara ni khensile ku mi tena tlhelo rero muyingiseri wa mina ni okay no inkopo kala khensile boto wa mina a khensa swinene a hi wu gimeteni kwala nongonoko lowu hi ya le ku nga na mhaka muni Sandra Ntuli a hi byela mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalani hi ta twa ku lava vakon'wani va ri swi famba njhani hala a Tokyo andzhaka leswi sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM sweswo hi nga ku byela ku hayi tindlela timbirhi tinharhu ti kongoma le ku hi ya kota ku twa ku endleka yini le a Tokyo loko ku langutiwa ntlangu lowa wa Bafana lavatsongo lava majaha malembe ya 23 loko va hlangana na xipano lexiya xa Japan yimani amukela vaseni nkosi yami vakon'wana nhleka vakon'wana hayi minkarhi ya cinca avuxeni vakon'wana ka xevetaniwa masiku lama swa ha ri kona ku haveri ahe va byeleni ku ahe va byeleni ku nghena na ndlwini no hayi ha khensa swinene vakon'wani i nkarhi wa n'wina lowu hi lava ku ta twa ku swi famba njhani hina loko hi hetisela ku landzelela timhaka leti ta bolo vakon'wani xipano lexi tlangaka lexi la kaya a hi xi tiva xi ri amadlukdluk se xi cinca mavito xi ya fika kwihi swi cincini a va ha ri kona vanhu lavayani a va tisa vukorhokeri byebyiya bya ku vitaniwa amadlokdlok ku ngo ho sala vito ntsena kambe ka va ha ri kona ka vona se Afrika-Dzonga under 23 leyi nga na yona eka nkarhi wa swin'wanini eka xipano xa hina Afrika-Dzonga kambe ke swi tani mavito ma kona tindhawu ta cinca swilo swa jundzuka kutani ke swi va tani